to our channel. Vainia chuan bread pizza kan siamdan ni. Hi chicken sausage ania tiang piece hi panga kan langa kan chantenga tomato sauce no khat mozzarella cheese no ni kan manga hi purun sen tomato sauce no khata khan tiang pizza seasoning 1 tablespoon le 1 teaspoon garlic powder hi kan telanga chu kan chang kan ta don hi mozzarella cheese kan ti noi ani a hi kan kat dan sausage chuan tiang hian kan rem thapang bread ta khan sauce kan ta tanga purun sen kan danga chuan sausage kan dang hi kan bread kat chunya chuan hi no pang ei tur bi ka siam deuh hi grater mang hian achunga kan da le vek ani cheese kha tomato hi kan kat te a marcha hi chu thak tur ni wangin marcha hring ka tel boka hi no pang ei tur ni wangin tomato le marcha hring tel lo khan ka siam boka ni ato bera chuan pizza seasoning achunga kan phul vek anga ti hian vai chunga khan oven kha 200 degrees Celsius kan preheat masa anga minute nga vel chuan minute somni chung kan apani khan pakhat hi chung zoka pakhat hnwai zoka kan da a kan va bake ta a hi kan pizza bread pizza chu ni ta ni a hnwai lam hi tle min aram deuh leka a light ati light e me ma ti jang khaya han chel hian crunchy deuh leka aram rep ta ni chuan hi kan han en nai dewang a bread ta hi tui em ma bread recipe hi nakina kala ron dale nga video po ka siam vek to kale edit me ka chuan kan cheese khu amel deuh cha ni a tui deuh cha ni minute somni kan ur khan tui em mani awlsam box si siam no pangpon an du em ma bread pizza chawlo po pizza pangai ang hi nakina mother of 5 oven pizza recipe hi reveal karon nei don ni 500 subscriber counts kan nei huna chu lom nan ron nei ka tum don ani min lo thira kan lom ma kan video te min lo like share and subscribe sak don nya thanks for watching bye bye